Imaynalla kaygi kuyamasi walejyachu. Uhkusi noqapaj chayay qankama Diospaj qillqasqanwan. Kunan yuyarichik munaygi imaynatachus Diosninchik k'amiwarqanchik kaykilla. Sumaqta cuidanapaj cuerponchikta, alimentoyoq mikhunata mikhunapaj, kallpachanapaj cuerponchikta, tukuy onqoykunasta atipanapaj. Chantapis niwarqanchik, sumaqta cuidanata imatachus noqanchik qhawasqanchikta uyarisqanchikta, porque chay kikinta noqanchik ruwaspa kasun. Chantapis Diospi creenata evangeliunta predicaspa runa masinchejman. Kunan tukonga kaykillata k'amiwan, chayraygu kicharispa kay libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26 pi. Maypi niwanchik kayta. Si sumaqta uyariygi Diospaj parlayninta chayqa, siqan ruwaygi walejta Diospaj ladunpi chayqa, uyarispa, haych'aspa mandamientosninta, nima onqoyta apachimusonqachu, porque pay Diosninchik, noqa sanuyachisaygi niwanchik. Haych'aspa uyarispa mandamientosninta, noqanchik ashkata beneficiakusun, porque Diosninchik cuidawanchik, bendeciwanchik. Chayta noqanchik ama qonqanachu tiyan kunandia. K'aya wajkillata qallarispa kasun, ama faltaychu. Waqyachaykunasta noqanchik tarispa kasun Diospaj qillqasqanpi. K'aya kama.